یک برنامه سیرکو رو دوام میدیم. سال نو آمده شده است و پیش ما یک میمونی نوبتی ما آمدن. دوستی نزدیکی من روی حجنگوری بهترین اکتور پدر و پروچیتل در بانک فاروق جان سنگینов. همه هست 2020 چه سال بود برای تو؟ 2020 مولنئیست بود این سالی. شو گفتگینده یک سالی وازبینگه پروسته. سخت وازبین که هم پاندمیه سرحد سخت شد، گرینیتس سخت شد. کینوسیام کو رفتیم جو دارم موندیم. زیخ شدیم رسیانده بدیم؟ زیخ شدیم. سخت زیخ شدیم. چوکاتی؟ سخت زیخ شدیم. چوکات پارو؟ سالی وازبین بود. تینجی فارو؟ خیلی سالی وازبین بود که داشت آلوچی فرهنگ هولیم ندونسیم. خمیگیری اولی های وقت اولی وقت دارن کمک موندگی فاروق جان درباره میگرانت گام میزنیم. تبریک تو در نقش اساسی بازی کردی در اونجا. چه رومان در این سریال چه فروندی تو از تاجیکستان رسی رفتی؟ کی تو تلفن کرد؟ کی جر زد؟ خیلی کن دوره پیش من کوین به میرفتیم کو مثلا قزاقستان، روسیه، سوچی تام بیشکیک. خیلی اونجا بفکرم تا گیچ بود میرم خیلی خیلی اینترنتی افتادی بود. تکلیف کردم. خیلی کن یک سوال همه به این سوال کارش میکنم. این چند پول کار کردی که باشد فاروق؟ اوما پول دادم؟ پول دادن رو چه هم پیشانی تاجیک شور کن. اونجا در ماندی بود پول خودی میده. به طوری وقتی که مکرده پیدی کن سیام کامو 15 روز بود. 15 روز بعد پولی کلام وعده شدگی بود که همه میگیریم بیرون فکر خیلی کن مموری زمانو حادثه‌ای که همه این شد همونجا به وقت کردیمش. 3 ماه گذشته؟ 3 ماه با همه که من آمده خیلی خونگی قبول کردم. عموما میگرانتی چند سری گفته میتونی توضیح؟ میگرانتی общий 9 سری. 9 سری. aynı حال من 6 سری یوتیوبانده. بگه بس دو هفتم هشتم سونی بالا کنیش نجی نهم میبود. نهمش این آخرین سری در سیزن یا دوام داره؟ به فکرم دوام داره. دوام داره. آخرش من تو کمتر برموندم ترمیناتور کنم. آخرون سریانده آخرون گپه کم که نگفته موندم. هیچ با جیز نگفته. بهتره. عموما من تو در روسیه هم در خوجان من در کینای میلان تو سال نو کارو بیزنس اگر خطا نکنم اگر زمانوی و اشتراک کرده بودی. عموما فرقیتی ثبت فیلم رژیسور روش، ادمینستراتور روش چه کار میکنند؟ فرقیتش در چیست؟ فرقیتش همین که اوزو قیمت. همه چیز همونو قیمت. نه البته سبب قیمت بودنش یعنی که در ما مثال یک کامری و یک مثال چیکی نوار بگیره دیگر اونجا هم البته ایخیل نه اونجا هم مثال 4-5 کامری های پروفسیونال نه برای کینوسیام کردم. رژیسور میشنه دو تا یاردمچی رژیسور هست. زوک اپراتور ادینه اونمی یک لینفتنی هر کینو داره. کلینچاک های ها و یا ایخ توقی زدن شده. کارشان همین یه روز بعد چند بار شده دیگر توقی میزنن میبرن. تمام دیگه کارشان نیست. غیری وای یعنی که ادمینستراتور های اونجوری یه چیزی عجیبش هم ولی من این یک چند مرتبه مینه اهمیت دادم. پیش از نوار بگیفتن، پیش از اکتور باز کردن البته همون شیرینی میخوانم. برای که کروابرشینی آدم سالی تستر نشده است من زیبا خان. همه خیلی کسلی خان. تابه. خیلی. اشکالی ها نیم سومکه رفته یک سومکه آمدم بپرسه خیرت وایپ آخری کینو سومکه ندید. عموما رژیسوراش اون سریال تو که معامله‌اش چه بود؟ تیز ولی یک دیگه فهمیدم آمدیتومه؟ از روزی که مثلا من بخیر راستش همون سفر رو باندم ولی دورنی سملاتان رو بریمان خود دلم خلاقی بود. سبب چی افتادینده من به چیز تلگرام یک گله سیناری فیلم فیساندم.
Aslında ki ma injanda senaryo azot kede nemiyorlar. Yani ki mamba çıkıyor mazmuni hemun sahneçi mazmunaş meremin canlı boşudu. Meremin çiz şut kemeyne o işte moni agar şut yaşadı agar. Hemun çizde dona ama hemun çizde miyebaram. ما اونجا رفتن زمانو خیلی سال دیدم خواطر بود رفتن زمانو خیلی خودی همون رژیسور как раз лайк کرد встречать کرد صحبت کردیم işte вот انا اونجا анда вай шуд من сразу گفتم که خیلی اکو گفتم брат گفتم не умею выучить все этот текст гуфтам вот поэтому я суть сериала понял гуфтам суть сцены вот поэтому я буду играть насчет денег. Гуфтам, давайте, я буду показывать то, что я вот уже знаю, по сути, да, вот это будем показывать. Местами сахнеho дурандароз, мисал смена, яни ки асоти ну, то панҷи бегоҳа смена сиёмка. Фарқ надошт, ҳаво чхел, боришуд, барф, борон. Аслан бигим амсам ко сиёмки кино сари қиммат, яни ки свет оформление ушам ҳамаш ки вай буде аммо ҷош биёд шумо офтоб када метиҳам ҷош биёд шумо моҳтоб када метиҳам ҷош биёд шабонон када метиҳам фарқаш усуни ойнатон ойна яъне ки ойна мисол хонанда бошад усуни ойна чӣ хел намуди ҳаво бошад када метиҳам римо якта вай ки мекардем ку ихла ман фаҳмидам офтоб биёд агар ту када рӯшби медорем офтоб бошад ойда бешинем уҷа ихеме уже бемаълумоти обу ҳаво кор мекунам. Шуданаш дар кор ҳамин рӯзамон кадр ба об мекунам. Смена. Ба ҳар ҳол яъне ки ҳар рӯз чихе мисол баъзе чиз мешавад як бор ба намешавад ҳамон чиз. Яъне ки любой кинода якта чиза як бор не ду бор се бор кӯшиш мекунам. Лекин дубляж бисёр даст. Дубляж ҳам бисёр. Ба ҳар ҳол яъне ки ҳамошон чӣ гуфтани дорам мақсадам ки яъне ки ҳамошон нервошон ба қувват тез феълошон намебиёд чизе ки нашавад яъне ки одами вайштаги успокоит када шуд всё нормально да ты можешь это сделать ты не бойся всё нормально у тебя ещё есть время не беспокойся гуфта ман хикада меистам вақтои перерив хӯрокхӯриам ҳамунҷанда будме ё хӯрокхӯри ягон ресторан будам не асаби ки акун мо якум ба навор гирифтани сериал ин Санкт-Петербург буд яъне ки як деревни юки гуфтани ҷош буд яъне ки отдельно аш сали дуртар ҳамон деревниҳо дута хонаи замино ки аренду гирифта буданд яъне ки унҷанда отдельно поварашонам нанимат гирифтанд акон ресторан онда вай худаш ҳамҷур пухта медод якум дуюм ужин хӯроки саҳарӣ бисёри ҳамун сабти ки дар ҳамун сериал аст ҳамаш дар як хонаи калон буд ҳамун хона ба хоб мерафтам ё дига ҷо дута хона буд ҳамон хона бо сари эстаршани бо якта буд мо ёнангиш ба умуман вес сиёмишни бригада ёнаш ваям айнан ҳамин буд аслаби ки унҷо фақат сиёмишни площадкаga эълон кардага буд барои мо унҷо хобу хез намекардем барои ки ҷоҳош чизои мондагиҳош вайрон мешавад сони ғайри вай мисол костюмер ҳаст муҷанда бо сони коркарди саҳна ҳаст яъне ки дар як рӯз мисол мо якум серия наворба мегирем баъдан ақибаташ чорум ягон ақибаташа баъдан шитум он чизе ки дар ҳамон хона пешакиам мегифтонанд пешакӣ мегифтем ҳамунҷанда уже коргарони саҳна мегӯям ки ман инҷанда уже диван менахестам наштакор чунки вай анда менахе мешад менахе гуфта ҳамаша мефаҳмам хӯрокош бамаза буд вот худам эҳтимол тоҷикку мегифтем да матрешка мегифтам ман мегуфтам се раза пеш бовар ба это дяди на больнице надо ошдорани пеш баша буде якта кишид якта касал буди авве рафта бени гуфте одумо мегифтам есамада ҳай ин чиз кор мунад то ҳоле кинонда мо дядят ваямда кам больницада не дяди нестам беҳтарин ман ба анда писанд омад бисёр тамошобинон бисёр баъд аз ҳамун филм мухлисо зиёд шудан ба ту ягон навистосиаме ё телефон када гуфтосиаме ки ҳамун сериалро дидам албатта хай мухлисо гуфтосиам ки ҳамин хеле беҳтарин кино намоиш шудааст баъзе кас мисол менависад ки мо фахр мекунем ки аз тоҷикистон рафта ба навор гирифтагӣ акун ин чизе ман мегӯям мухлисо гуфтанаш накунам асосаш модар чӣ гуфтанд асосаш буд хай модар зиқам шудан аслаби ки ман унҷанда будам
ба ҳар ҳол ҳамтош бигирид Москва тинч буд, яъне ки вай буд, чӣ мегӯям, карантин буд, одамо бисёр набуданд, то ҳатто ман чанд маротиба аз телефонам трасӣ мекард. Ҳама медонад, унҷо соатош ки пробка мешавад, аз саҳар пробка то мошин ба зӯра мерад, унҷо вообще мошин нест, қариб фақат грузовикҳо мегарданд. ҳамун чизое хеле худамам дида ҳайрон шуда будам, хеле ба навор гирифта будам, хеле орома буду, лекин асбаби ки дар телевидениyaҳо Москва воҳима буд ки манехе шудааст, скориҳо очеретан дистудааст, эсесу вот а пушти ҳамин модар сали зиқ шуданд ки хеле унҷо зегам буфта, ҳар бор якун видеовизит ки ором мекардам, хеле ман дуруни гостиницамда, гостиницаҳо маҳкам буд. Асле ки поину болонда заряжониҳо пайдо шуд, гостиницаам карантин кардам, ҷошба. Вот хай ҳамин чизоям буромдим, хай баъзан вақт модар вай кардан ки хай рафтагитам дуруст шудааст, сари оромона ҳаминҷанда будам та. Гилашон тахдагиам. Беҳтарин. Умуман Фарух, ҳозир ту дар як қуллаи ҳастӣ ки яке аз қуллаҳои баландтарин дар ҳаҷи тоҷик. Ман мехостам ки ту аз ҳинам болотар равӣ, туро дар тамоми дунё мешинохтагӣ шаванд. Умуман ҳозир ба фикри ту дар Тоҷикистон рақиб дорӣ, конкурент? Акнун ин масъала ман оли фикр накардам, яъне ки конкуренсия масъалаш, барои он ки хай ҳама мухлиси худаша дорад. Ман намегӯям ки мисол ман зӯр ё дигар кас гуфта наметавонад ки ман зӯр гуфта, барои он ки ҳар як кисанда мухлиси худашай. Мисол Абдуҳамид Шодиев, Абду мегӯем мисол. Ваянда мухлиси худашай. Шумонда мисол якта территорияда набудагитонда чанд кас пурсид ки Далерҷон кани чӯ ва ё нестиям беваё. Чӯ ва ё нестиям беваё иқа зӯр нашудааст. Яъне ки ҳар як кас мухлиси худаша дорад ва ба фикрам кори мо ин чиз якун байни худомо конкуренсия кардан ин чиз зарур нест. Мо бародар як соҳанда наборот якдигаро дастгирӣ кардан накор, барои он ки ин соҳанда шахсон кам. Ҳофиз мисол ҳофизо бисёр, киноактёрҳо ҳастанд бисёр, яъне ки соҳаи ҳаҷва ин одамо кам, барои ҳамин ҳар як касе ки ин чиз мешавад дар ин соҳа ҳаст, бояд ки дастгирӣ кардан накор. Беҳтарин. ва худи ман як чизе мегуфтаги ки худи мисол Фарух Сангинов, худи Фарух Сангинов кадаги не, яъне ки номдор карда. Ин чиз ба шахсоне ки ҳастанд за кадра мемегӯяд, яъне ки устодам Қосимов Бахтиёр Иброҳимович, продюсери территорияи юмори Аъзамхон Акбаров, мисол скоро сар кадаги монда, мисол ягон дига телевидениям мо баромад кадаги сарашанда. Лекин махс ҳамин Аъзамхон Акбаров мисол як тонистан ки ҳамин лоиҳа як номдор ба брорам. Мисол ина ҳар ки када наметавонад. Баъзе кас дигар проектите кун, всё ман эфир метиҳам мегӯ. Лекин ва чизе тонистан накор номдор карда. Ва ин чизам мисол коллективи ҳамин лоиҳаи территорияи муре шахсоне ки дар ҳақиқат мисол Аъзамхон Акбаров дастгирӣ кардан, худи бачаҳоям мисол пададид кидаги обшон мисол оям кӯшиш кардан ки мисол як лоиҳае ки барои дӯстдоштаи халқ шавад. Мисол фақат реклама када воима мисол шаваду худи барнома агар нағз нашавад, мухлисоям як бор ба сарашро мебинам. Мухлис бисёр мешавад, баъд аз он секса ки ҳама пароканда мешавад ки барнома зӯр набудааст. Ин чиз ба миннатдори ман ҳама шахсо ва ҳама баъзе кас мухлисо мегӯянд ки байни худотон дурнанда конкуренсия ҳай мегӯянд. Ин чиз на самом деле чӣ гӯям, дурни саҳнанда ин чиз ҳаст. Дурни саҳнанда. Так дар ҳаёт мо ҳама мо дӯст мисол яктомо бе яктомо ошба рафта наметавонем албатта. Ин ки ягон шигидитон аз якумин интервюе ки ман аз Фарохҷон гирифтам, Фарохҷон ягон дараҷа ва ягон қатра ивазшудагиш не, чӣ хел бачи содда буд, ҳама хел мо. Галанои убор. Олам байми $500 метавонед? Не, охе, хе нархои негӯед охе. 50 сом савдош ҳай. Ташаккур. Фарохҷон, умуман ман вақти ҷамъ намегирам, оз соли нав хонанда рафтана Дакор, мақсадҳо, нақшаҳои ту ва орзуҳои ту дар соли 2021. Мақсади ман аз
будагӣ қуллаҳое ки ҳозир ҳаст хиёлам бо инсон баландтар баравем. Орзуи ман ҳамин ки бигзор дар ҳозире ки чӣ хел ҳастем коллективи корамо, коллективи дӯстонамо, хешу пайвандон, падару модар, фарзандон, ҳамин чӣ хеле ки ҳозир ҳастем то охир бигзор ҳамин хел монем. орзу мекунам ки бигзор дар ҳар як хонадони дӯстонам, мухлисонам ҳамеша саломат бошанд. ин ҳозир ҳама чизи заруртар ҳозир солда бигзор саломатӣ бошад дига ҳама чиз мешавад. вақте ки ману шумо агар хонангиҳомо саломат, дӯстомо саломат бошед, кори моам раҳ мерад. вақте ки мо як кас бемор бошад агар мо наметавонем мисол рафта территория ягон барнома навистам, барои ки диломо хавотир мешавад як шумо хонанда. барои ҳамин ҳама мухлисоям бемухлисоям инҷо намешавад. ҳамаашон бигзор саломат бошанд. орзуи ман ҳамин. се номи муаллимаҳои мактабита номар кунед. се номи муаллимаҳои мактабам албатта Қурбонова Лола Абуевна, Ҳомидова Мавзуна ва Исмоилова. Исмоилова? Муаллима Исмоилова, муаллимаи кадом фан? Оям завуч. Завуч буда. Ман умедворам ки ёдат умондагӣ, ҳамашон ёдшон. Ман албатта умедворам ки ҳамин барномаи дидосина хурсанд шудан ки ё ки ҳамсифони ту дида хурсанд шудан ки ҳамин якбар резко пусидагар одам вай мешавад. Ҳозир ҳама муаллими географиямо Сатторов муаллим буданд. хеле ҳозир мумкин пенсияда бошам. якум даври мода хеле калон сол буданд. меҳтарин муаллим Раҳмонов тарбияи ҷисмонӣ, Ғаниева буданд муаллима, бо ким буданд? Сафарова буданд муаллими математика, муаллими одобнома. معلمی آدابنامه رسا به آدابنامه البته شوخی میکنیم که نمیشود درس ما با آداب بودید آمده؟ با آداب بودید. بهترین تشکر به معلمه هایی که به فاروق جان چنین تربیت دادن که من امروز حاضر هم باشه اصول تلویزیون دیده نتونستیم همین رو بگیرم ҳама бачаҳо ҳансифош дуруст мерад. Хуш омадӣ Фаруқ ҷон. Инак як бозӣ мегузаронем дар хидмати вақта бӯри бисёрангиро тайёр миту? Энди якома калон шудагим. Ту бигир. Агар тайёр бошега рубрики осон. Инак рубрики навбатии мо бо Фаруқ ҷон Сангинов ҷавобан ба савол тед. Инак ҷавоби ман барои ҳамин ман оша аргӯш сар мекунам. ҳар бор ман хони қайнома дидам баравам 1 кило гӯшт мебарам. барои ҳамин ман оша аргӯш сар мекунам. давом медиҳем. 6% падахони налога бурафт. бехтариби тои суннати писарама кадам? 6% падахони налога бурафт. давом медиҳем. барои ҳамин инстаграмамба якта подписчик монд. ӯ рӯз видео Парвиз ТВ парофтам. беҳтарин. ҳамун боз баҳром ки савдо намедем. гуфтам кохе якта видеоми Парвиз ТВ парофтам. беҳтарин. якта грузинский шавад гуфт. ошин аварба? ҷои ҳамунба калёш тӯҳфа кардам. деражани келимба торт мегифтӣ бимурда. барои ҳамин хуҷанд даъва нол бурид. амак подшоҳ ин корро накунид. амак подшоҳ ин корро накунид. барои ҳамин хуҷанд даъва нол бурид. барои ҳамин ман дар соли нав шашлик намекунам. нархи гӯшт 67 сомон. барои ҳамин ман дар соли нав шашлик намекунам. инак Фаруқ ҷон Сангинов, ташаккур дӯстон. як таҳният ва табрикоти ту барои мухлисони барномаи Сирко ва мухлисони худи Фаруқ ҷон Сангинов. хуш, ҳамаи мухлисои барномаи Сирко,
همه مخلصای خنده که شخصانی که میخواشون فقط خنده کنن و وقت کنن با هر یکی شما بگذار همیشه لبان خنده همیشه سلامتی در اهل اویلتان بردباری پیشروی اون چیزی که مقصد داشته باشتن بگذار جامعه عمل باشد بگذار همین سالی وازبین تیستر بود سال 2021 برای هر یکی شما سال بردباری و پر از ناز و نعمت باشد و از فرصتی مناسب استفاده برده که پراسش همین رسیور رفته یک چیز فهمیدیم که بسیاری ما رو شخصانی مهاجر رو تماشا میکنن ببین از نوعی تمامی مردم تاجیکستان به هر یکی مهاجران سلام میگردم جوشان همیشه زنده باشتن سلامت باشتن همیشه شما هیتون مهم ما همیشه دوگوی شما هستیم سلامت باشن اینا با ما بود فرق جان سنگینه نکن نمیداریم که سالای ناز گذارم رحمت دن